Ngwaye kaze kuri Rugimana Talk Sport reka makuru yacu tuhere mu kinyamakuru Sport iki Catalunya kikakitubwira ati n'ugutsinda akarero Barcelona irakina n'ikipe ya Betis kuri wa gatandatu akaba ikinyamakuru kitubwira ati amanota 12 kabisa ebana yakiniwe dufite abiri yonyine gusa akari ikinyamakuru kivuga kiti ntaga ibi bintu bishoboka kabisa tugomba gutsinda iyi match yo kuri mugoroba nyuma ya morale bakuye muri Champions League. Ronald Koeman nawe akaba rero yavuze kuri Lionel Messi akaba rero avuga ati Messi ari impliqué kabisa ari mu ikipe kandi ikindi attitude ye iri sawa cyane. Hanyuma Mundo Deportivo nayo ikavuga ati dukeneye gutsinda ibitego ndetse na reaction akari ikipe ya Barcelona rero nyuma yuko amanota 12 aheruka ifite amanota 2 nuko match enye zeruka babonye amanota 2 yonyine gusa akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti dukeneye reaction yo gutsinda ibitego ndetse no kugira imbaraga kabisa mu mukino ndetse no mukino mwiza cyane. Marca ikaba igaruka yo tubwira kuri ikipe y'igihugu ya Espagne akari ikipe y'igihugu ya Espagne yarahamagawe mu gihe rero bahamagaye bwa mbere Marcos Llorente akayikimakora icyo cyagarutseho cyane rero gishimiye umusore nako kandi Luis Enrique yavuze ati uyu musore yerekanye ibimenyetso yuko afite imbaraga kandi ikindi ashobora gukina mu myanya myinshi itandukanye yadufasha mu ikipe nationale n'impamvu twamuhamagaye. Ikimakuru kandi kinavuga rero kuri retour ya Koke Mohata ndetse na Inigo Martinez mu ikipe y'igihugu ya Spain. Hanyuma tuvonga twizamukira ikimakuru AC cyo kikaba kigaruka kuri Luis Suarez baganiriye. Suarez rero yavuze ati ndacyafite rwose imbaraga zo gukina ndacyameze neza cyane. Hanyuma bamaje kuri Joao Felix yavuze ko ari umusore rero ukora ikinyamyo kandi uzafasha ikipe ya Atletico Madrid kugera ku bintu byinshi cyane. Hanyuma bamaje kuri Messi yavuze ati Messi ko mubona ataracyafite bwa bushake bwo gukina umupira nkuko yahoze mbere. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani Quotidiano Sportivo yo ikagarutse kuri Roberto Mancini umutoza w'ikipe y'igihugu ya Abataliyani yamaze kwandura COVID-19. Ikibazo kivuga ati umutoza yahagaritswe ariko Ubutaliyani ntibujya buhagarara. Ubutaliyani bugomba gukina kandi bukazakina neza cyane izi match ziri international bafite ari nako Eden Dzeko nawe yamaze kwandura COVID-19 kwa ikipe ya AS Roma. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza ibintu byose byabaye amatora ya Leta Zunze za Amerika byabaye Trump byabaye Biden ni ibibazo. Ikimakuru de Milan nkuko mubibona hanga rero kikakivuga ati ntimunkore ibi Trump kabisa nimunkora ibintu by'ibi Trump kabisa nimushaka kunyeguza ku butegetsi gutyo nimushaka kunkuraho gutyo. Akaba rero ari Oregon Stushka avuga ati ubutegetsi bwanjye cyangwa se ubwami bwanjye mu ikipe ya Man United ntago buzagwa nk'inzu y'amakarita. Reka nkwereke hano icyo bita House of Cards akaba ari iyi nzu yubatswe n'amakarita ariko kuko yagakarita kamwe gusa ugakuraho kamwe aho agakora hariho hose kizu kigwa nk'ibikarito kabisa kigwa nk'amashara hiye gita kisenyuka cyose ukagira ngo ntago cyari cyubatse gutya. Akavuga ati rero ubwami bwanjye mu ikipe ya Man United ntago buzagwa gutya. The Sun ikabimufashamo itubwira yuko board ya Man United ngo ntago izapfa kwirukana gutyo. Kandi ikindi mugomba kumenya Oregon Stushka ngo niwe musingi wa projet ya Manchester United. Twizamukira n'ikinyamakuru The Star cyatuzaniye inkuru hanga nacyo kitubwira ati Jose afite ubu Trump muri we kabisa nawe ubu Trump byangamugezemo nuvuga ngo afite nk'ikintu strike bamwerekanye nkaho afite akavuyo muri we. Akaba rero Jose Mourinho yashushe nk'uvuga ko atishimye atari na comfortable iyo Gareth Bale agiye mu ikipe y'igihugu ya Wales akajya gutozwa numwe mu batoza uri muri staff y'ikipe ya Arsenal. Nuvuga ngo uyu mugabo witwa Albert Sweetenberg akaba ari umutoza uri muri staff ya Arsenal akaba no muri staff y'ikipe y'igihugu ya Wales. Akaba rero avuga ati rwose atabatoza bava mu yandi makarabu ati bakajya gutoza abakinyi bacu mu makipe y'ibihugu ati ntago tubyemera. Asa nk'uwerekana ko rivalite hagati ya Arsenal na Tottenham Hotspur bitakagombye no guhurira mu ikipe y'igihugu. Nukuvuga ngo hakaba umutoza uramutoza dok yasabaga ko byirukana uramutoza Wales zamukubure kuko ntago bibaho yuko umutoza afata nk'umukinyi nka Gareth Bale akajya kumutoza ari umutoza wa Arsenal akajya kumutoreza mu ikipe ya Wales kandi azagaruka mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Akaba yagaruka ati iyo rivalite irimo rwose kuri we Mourinho ntago ari comfortable. Mourinho we afite ubu Trump muri we kabisa. The Telegraph ikaba ituzaniye ngaha match ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool nayo ikaba itubwira ati iyi match ati imeze nk'amatora ya Leta Zunze za Amerika. Aya n'amagambo ya Pep Guardiola akoresheje ku munsi w'ejo ubwo bamubaje ati Gabriel Jesus yagarutse ati biraguha imbaraga yuko noneho aya manota 3 yayabona. Aravuga ati rero reka mabwira ikintu kimwe ati Premier League imeze nk'amatora ya Leta Zunze za Amerika ati ijwi ryose rirakonta ati nahangaha rero amanota 3 yose arasa. Agaruvuga ngo kuba yakuye kuri Liverpool ngo ntiwayakura kuri runaka ngo yavuze ati amanota yose arasa. Akavuga ati rero ameze nk'amatora ya Leta Zunze za Amerika. Ikinyamakuru rero kinanaza gifata Pep kimukubita mu ibara rya Biden hanyuma Klopp na Liverpool kibakubita mu ibara rya Trump. Induru hangaza mbuze mu Bwongereza tu
The Guardian ikaba igarukayo itubwira kuri Raheem Sterling. Raheem Sterling ni umwe mu bagabo kabisa ufashe ikipe ya Manchester City agakina imyanya yose. Ashobora kuba rutahizamu, ashobora gukina ku ruhande rw'iburyo, ashobora gukina ku ruhande rw'ibumoso, yewe ushobora no kumukinisha nk'umuplaymaker. Akaba Raheem Sterling Pep Guardiola amukoresha nk'imashini. Ikimakuru kibaza ati rero kuki Pep Guardiola ibintu byose beti zose zigera zikagwa kuri Raheem Sterling. Raheem Sterling ni umwe mu bakinnyi kabisa fitness igihe kirekire bura n'umukinnyi utapfa kugira imvune ngo ngo agiye hanze nk'ibyumweru bitatu agiye hanze ni iminsi 2-3 akaba yagarutse. Raheem Sterling ni umwe mu bantu batavunika. Raheem Sterling ni umwe mu bakinnyi bakora bameze nk'imashini. Akaba ikinyamakuru rero kigenda kigaruka kabisa ku masezo amaze gutera hangaha karisa nta mvune agira mu ikipe ya City rero kandi ni umwe mu bakinnyi kabisa b'inkingi za mwambazi ikipe ya Manchester City. Reka rero tuve mu binyamakuru twizamukira ngaha n'inkuru kabisa. U Rwanda rwacu rero rugomba gukina n'ikipe ya Cavel. Inkuru rero zigenda zizamuka amanywa nijoro, nizera ko tugenda tuzamukana namwe kuri aya update. Akaba rero ku munsi kwa kane cy'umweru gitaha azari ku isaha ya 9:00 u Rwanda muri Cavel, 9:00 zo muri Cavel, ariko u Rwanda ruzakina na Cavel. Akaba rero Cavel yatangiye kwitegura neza cyane kandi inatwereka yuko u Rwanda ikipe yacu izabiri safe. Ku kibuga cy'indege hakaba hari bisi ebyiri za federasiyo zizaba zagiye kwakira ikipe y'igihugu gusa, bakazagenda mu byiciro bibiri. Ni ukuvuga ngo hari abazagenda mu modoka ya mbere n'abandi bakajya mu yindi modoka, hanyuma hari n'indi modoka yindi bisi ya gatatu yateguwe nayo ngo izakira abandi bo muri staff yose y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akaba rero imodoka bamaze kuzitegura ndetse barazitera n'umuti hangaho nkuko urebye kohera ku munsi ejo kwa gatanu batangiye kugenda bazidesinfecta ku buryo akamikorobe kose karimo kavamo ku buryo covid ntaho yahera. Akaba rero ari match bagomba kwakira ku wa kane 9:00 z'ipraya akazari ku isaha ya 12:00 z'i Kigali. Ngaho rero bateye umuti kabisa bitegura u Rwanda rwacu, ibintu byiza cyane kabisa. Cavel nayihaye amanota rwose yose cyane. Twizamukira rero nani makuru kugenda zamuka. Fabinho akaba agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Liverpool. Akaba rero amasezerano azangira mu mwaka wa 2022. Liverpool akaba nk'ikinyamakuru Daily Express yabitangaje akaba agiye kumwongera amasezerano. Tukivuga Liverpool kandi ikayamaze kwemera ko yari kora $18 z'amapaundi ikazana uyu mudefenseur w'ikipe ya Schalke 04 Ozan Kabak. Akareba ashaka kumuzana nkuko Sport Bild yabitangaje. Hanyuma akaba yitwa Alexander Songo Bilong kabisa mu myaka 33 rero akamaze gusinya imyaka 2 mu gihugu cya Djibouti, niho ageze ku myaka 33. Akarero ajya gukinira ikipe ya Association Sportive d'Arita bazi nka Arita Sol 7. Akarero ari yagiye gukinira hariya mu gihugu cya Djibouti kabisa, abantu bose bumiwe cyane. Les amis, reka rero dusoreze kuri Safi Madiba. Safi Madiba rero muhanzi nyarwanda kabisa, inshuti y'aba sportif. Reka rero dukomeje kumwifuriza gukiruka vuba cyane. Iyi coronavirus covid-19 yamaze kumufata kabisa, kwandura. Akaba rero tumwifuriza gukira cyane kabisa, mu musengere ebana bafite nimero ye, mu muhamagare, amwandikira kuri social media kabisa, mu mwandikire rero mu mubwire pole sana kabisa, komere cyane rero nkanjye Rugimba na Talk Sport. Rero tumwifuriza gukira vuba cyane kabisa kandi agaruke dukomeza duhe imiziki ya danger. Les amis, ibe byiza cyane rero weekend nziza.